Deus nobis spiritus mantap dubon langkah-langkahmu sudut tahu iso om tomo Tuhan dengan ditama, Om ditanak, Om di Espiritu Tebi Tua. Amen. I gracia de Tuhan Yesus Kristus no toko, Om keginavan di kinaingan, Om kebisan di Espiritu Tebi Tua, mempai na Yesus ave-ave. Om mempai sedupan. Tebenang ngavi, memulamai toko, datadaw minggu, kaintahuan Tebi Tua kozo. Om di sambayang, da misa, da toko, datadaw baniti, hapon ko si Yesus ave-ave, da mikot da di Jesus mempai da pagkionuan da zo da susun di mempai da konopo o da kansalan nga kutumbazan di poing kanop. Tapi dengan ngavi kada mga kuntudos ngavi da toko om kapaputunan di toko sendi da mamalamay di katapatan taham lati tabi tua. Mga kunzo dari keningan tebakas Om da Diyoso ito pinayanggabi Danong midoso zo kozo Id pamusaban ngabi ko Omid bos ngabi ko Omid dunay naiman ko Omid dunay aw kunangasan mimang Mazas ko Mazanas ako Mazanas ako Iti na pogi na makinsan zoni Mary, iabitua pentihambus sa hangay, sa pabilitas sa bamsang tingavi, ang desu tuminay ngavi, dos mambayang bantok luga, na di Tuhan kiningan na tako. Kikasyanan na da tako i kiningan tabakas, mamahiyang na dos ngavi na tako, ang magawit na tako rekabasizon sa lajul. Amen. Tuhan, Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Kristus, Kau sianay no. Kristus, Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Kabantugan da kinaingan di takavas kozo. Ompi babasan da Tuhan nga bitang abasi. O giginahoho itana banghason si kodyam. Modong ku au gigina si kodyam. Sumamba si kodyam mambantuk si kodyam. Manak si kodyam do kopodong kotowanan. Kami mentaka bentugan tagaso. Tuhan kinaingan laja pensurga oi kinaingan tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak-nanak tentoy soon. Tuhan kinaingan domba di kinaingan anak ditama. Mengidul ko di dosa ngabiri pemagunan. Kau sianay doi dagay. Mengidul ko di dosa ngabiri pemagunan. Toy mo
o sambayang sa Pino ikaw kodo idiyabanan ditama o siya na'y do idagay Dui sisiyaw no iiso to bitwa Isisiyaw no ituhan Isisiyaw no itakabas ko sa Jesus Christus Miampay di Espiritu to bitwa Hindi ko bantugan di kinayan itama Kados membayang. Oy kiningan tamaza. Imazar pinapogad di diti pemagunan ibos na katapatan. Di espiritu da kepimbituan da kupentutun kumada di tinaw tuhun di misterium da kaimazan do. Panak na da guys membayang sikoy. Daid magigizon di ketumazan tetepot Memohogo sa kinadadi kantahuan tabitua ada kebentukan selajul sumamba di kebisan no kikuasa id kolajaan maza di Tuhan Yesus Kristus tanak no imamama siya memelinta miyampai diaw di kebisan di espiritu tabitua iso kinengan montok sahihinait aiso kepuson. Amen. Pembahasan mantad buk kinhobusan. Miampai di duvo hapak do watu, pi bubuntut di sido, takad noi Moses di nuhu takawas Sinai, dia subab pokozo miaga di penanuan di Tuhan dari di sido. Sendot no, i Tuhan id miaga koki kita nai dagabun, miningkakat i Moses miampai di sido do daiho. Hovo na di sido angan di Tuhan. Tahib no i Tuhan, doy dumangan di sido pobos no. Oy Tuhan, oy kiningan na hinud kabinsianan. O damut id kohodong, puawang id tinahod inuhi. Tutulus ti Moses do tuminaduku day tana, imang na sido samba. Nung toto tapot na po, do kanangan so diaw oy Tuhan kadisido nga makinsian zo do tanud no dagay oy Tuhan otapot no do tuhun tonga ko do tuhu isyo nga po yongo sikoy no dahasa daw so nga bidagay kompizo sikoy no sebagi do tungkus no ibos di Tuhan azo kono oy Tuhan kinengan ditama nga vidagay. Ngay diaw o bontugan nom kazan soy hinay ay so kobupuson. Azo inganu tabitwa tabantug. Ngay diaw o bontugan kazan soy hinay ay so kobupuson. Azo ko dahil panamazangan tagaso da kabontugan no. Dahil diyaw no o kabontugan kazan soy hinay ay so kaupuson. Azo ko iti kon raja do pamalintano. Dahil diyaw no kabontugan kazan soy hinay ay so kaupuson. Azo ko it magigintong diho dondom ngavi. Dahil diyaw no kabontugan kazan soy hinay ay so kaupuson. Azo ko idi hinimbavangan datavan. Ediaw no kabontugan kazan sa hinay ay so kapupuson.
Pemasan mantat suat kedua di Santi Paul doi tuhun ngavi do Korint. Oi tepinai ko ngavi, kandak dagai dengan senang ko da, kinam ko no da memang ko zo imatu. Pagisa sakarai ko no, imang ko no sempu. Pagi gizon ko no, doit pibabasan, om yampay Diyos zu ikinoingan do ko ginafaan, om pibabasan. Pagitatabi ko no, yampay tungob di tabitwa. Sa via vidi sancti, papabuzo do katabian doit Diyos zu. I gracia di Tuhan Jesus Kristus, i kaginafaan na kinaingan, o may kapunong kikauvangan ni Espiritu tabitwa, o miyampay idiozu sa viavi. Ibos di Tuhan. Katawadan do'y kinoingan. Kobontugan dari tama, om dari tanak, om dari Espiritu tabitwa, ikinoingan babay no, idoyhon haid, om i mikot vago. Tuhan miampai Diozu, Miampai sedupan. Pembesan manta di abal tavasi tabitwa sinuat di John. Minabos i Jesus dia di Nicodemus, gumina vokozo do pemagunaan ikinoingan da pinatak di sido itanak 20 so ondau. Meda isay nopo i otumpazan i disido nga au ida atagak nga kanu dado kaposizon sa lacur. Tu pinaikot di kinaingan itanak 20 sa ondaw dahil pamagunan da okon ko mangukum da pamagunan nga demoy da maza disido da atampasi di da o pamagunan. Ay so i da sanguhun di otumpazan da i disido da man ukumo. Nga isay nopo imada do otumbazan nga nokum na haid. Tu minada isido do otumbazan do id ngan di tanak to intay soon di kinoingan. Iabal tavasi di Tuhan. Bidang ngawi di kadadadi zo da sebagai da poin pada. Sengan da pada oikat ya timpu kalamazan da tadaw minggu kentah ban tabitua metok ketok kangka buku tik tok tik tok tik tok tik tok nakua. Sebab ko si zo da manamisa, auzo koy ho da onu puboson. Izo pasanding aw kalati. Itia mysterium di lamazon da ko da bayna deti. Ingko di da isa kinaingan. Am kibada kenta banta bitua, one God, 3 persons. Ingko ka da mamalate di. Ingko ka da papentahang di. 2 tahun sekali belajar lahu seminari. Kakali na ako kalate. Ngakan ka izo sanguhon na ako kalate diti. Nung watan diyo sabi abi Father Jeffrey, Bishop John Wong, Pope
au siha kabasa au siha kanu da to tepat da papalati da dia kalamazan to ko da baina diti the mysterium ngawi da tabitua diti ina pagi da sebab na da alatian diti kibade dia word dia was the mysterium, the mystery of the Holy Trinity ka. Sebab mystery na pa nga, kamazan na pa nga, awalatian. Dia bos na pa the mystery dia na pa ditinga mantad the boss the Greek mysterion. Na di bos na pa the Latin nga mysterium. Mentok the bos na English na pang mystery. Kamazan hidden awaihan. Awalatian. Mitin ay lamasan to ko na bayan natiti. Isa kalamazan ni sudungi mada. Aw to ko olatian kalamazan to ko. Sabab kibada ko tumazan na to ko. Sunungi madat aw to ko kayo aw to ko kanu da papalati da tuhon na mizo to ko pasane nga aw sang ko kalati da ingko ko sa tituhan na to ko nga tumbasan to ko. Amo kana pa kay nga nung intangan to ko kaza tiya kaposisyon da iglesia da to ko da so hinay timpo ipay sang tingabi di angaba wise. Sancti Augustine, Sancti Thomas. Siti ho panagingaw sang kuakan do papalati di tiang mysterium. The kaintahuban tabitwa di ti. Kadi pada kosmos le. Tumazan sa katutun ko sabi di pada kosmos le. Nung kinaman no do minsing ha tay ko na pamamalati di tiang mysterium do kain tahuban tabitwa mika kazo da songhun tanak tanini ikiumul kwang habid vaton do kuminam da mamalati do pisasavan songhun kusaim songhun tondo ikuminam da mamalati da ingkwa a kaposisyon da isa paganakan ingkwa da dumade da mohoing tanak tanini do vaton kuminam da mamalati da sakramentum da pinsasabahan. Ingka to ko no. Nung kiminam to ko da mamalati di tia mysterium do kan tahu bantam bitwa. Ingka to ko no. Mega to ko da tanak tanini. Di aw aiso tayhan kuminam da mamalati di agazo ko zo bentok da to ko. Aw to ko kabasa da mamalati. Tapi ako ngawi sunung imadang ka tiyak kalamazan na bayan ng paditinga pupuso da toko da isay toko. Pupuso da toko da sabab da toko da dumadi da Christian. Pupuso da toko da dimpatan da toko sebagai da Tuhan Christian. This our destiny to be as a Christian. Our destiny as a Christian. Okay? Ina pagi dahil kaposisyon to ko, dahil nabato ko na pa, sangyan to ko na pa da sumambayang nga timpunan to ko, dahil nga ni tama, dahil tanak, spirito to bito. Sangyan na pupusan iha sambayang to ko, mananat ako ng ginasalip, nga ni tama, may tanak, spirito bito. Sangyan to ko na pa da sumuang dahil panambazangan, mananat ako da salip, miampay da vaik to bitwa. Ingan ni tama, amin tanak, spirito to bitwa. Kima ba nang ginutuhon na wokon? Abi ba ko sa mga hoing no? Mega di zina ko. Sangya na pa na katigag sila nga mananday sila da salip. Ay, ang tama tanak, spirito to bitwa. Kamazan, iti ang mysterium niti. Iti Tuhan na tako di awat ko ay haneti. Iti na. Pahingamong sila da kaposisyon na toko. Amintangan ko na po, tiya pambasahan na bayan na po diti. Sabi tiya pambasahan na bayan na po diti nga maghahap na toko na mintong na isay tiya kinaingan. Tiya kinaingan. Mantad the book na kinahubusan, Exodus. Nahihan ko na kinaingan tama na po nga
Tuhan da hinud kabinsianan odamut id kohodong puabang id tinahuad inuhi. Itiana kinaingan tamada toko. Espiritu tu bitua Tuhan Yesus bahid. Tuhan Jesus nampo dahil abal tabas itu bitua naihan ko mantad sinuatan ni Sancti John nga sumuhon guminabo ko zo dato ko iminikot dahil pamagunan niti damay panampasi dato ko sabab no ko zo nakaginabahan ni sido. Mitya Holy Spirit, Spiritu to bitua. O kita toko the inkwa sida. Dia Tuhan toko diti mantad da suat kedua di Sancti Paul, pembahasan kedua di Baina. Espiritu to bitua di menak do kepenuh ki kaubangan bentuk do toko. Fellowship bentuk do toko. Jadi nung ipamalatian do toko sebagai datun temad iti misterium da kentahuan da tabituan na paditi nga to tepat bekozo nga mangahap da toko da mintong da posisyon sebagai da iso community unity popoiso da toko maghap da toko da miso da paimpasi di posisyon da toko nung intangan toko kozo bintang toko ng baditi. Intangan toko ng pagkaza tiya mga jalan nga bida eklesia, tiya mission and vision nga bida diocese da toko. Sabi abi ino pa nga, maghahap da toko da misa. Communion. Amin na pagi, bago, da sangyan na pa da sumambot, Jesus sudah damin au dati kanu da semambut da tia tinan di Kristus mega temai magia among nga alatian tako da communion nakot na timpo da commune ka bos na da commune da English nga communion kapamalatian na padi nga kapisan nakot na timpo da number da misa tako di Tuhan Jesus sebab taimon tako itinan daw o misa tako da mempai di sido sebagai da iso community. Sundang imada misu subay da toko kibada puabang kibada tengah sampit kibada ausong ko sinikulan kibada kabas sinikulan kibada tondo kibada kusay kibada tanak tadini kibada tanak tombon iso miso toko dari ketumbazan da toko misa toko di kansanan da toko, misa toko miampai di Tuhan kinengan da toko. Kibaw sanguhon na pinapay ha. Iti ano pati nga mantad sanguhon pada nagi. Na pinapay ha di pada. Sebab na diti timpo diti bahay na diti iti COVID-19 diti. Asa na dipisan ka daw. Nakuha ka diya pada. Social distancing ka. Panjarakan. Aw di ka ano da miyamong. Aw di ka ano miyaga da misa ka. Nga ka diya ti pada da minabas. Kasa ko. O kon ko ingka ka daw. Iti a social distancing na ba diti? Nga kon ko mangumbak na pisan. Sebab in the first place ka daw. Pag-uhuyi da nakunan ko iti tiya social distancing masiti da misa iginaba o sabi bituhon da mga kun tay ko papasaga diti da kano da manay mo diti social distancing. In the first place people agreed united, they are united in wanting to do this social distancing sebab alatian datuhon sabi na toko kalati toko da tiyan pa social distancing na tinga montok da kubasyan na toko mangantob da ditiak gizuk diti da spreading kamay di. Jadi kemudian
In the first place, sebab na kapisan, unity, ang papasaga tako da social distancing. Nung out ako kasaga, out ako asaga, teka out ako kakun na maneman iti, ay sa ito mambaza ba? Ay sa ito tumanod iti apangatulan nga da social distancing. Ngabay na nung kita tako, mangoy, nung sangyan na may tako kaday, naman na pa, kita tako tuhon, tumanod. Sebab kalati siya, matumazan siya, nakabasa iti, da manuhong na tako da timpo da COVID-19 pandemic niti. O tumbazan siya. Amitiana, ipanagi, imantok na tako, da patut tako, da angkaban tako, tumbazan tako. Tumazan tako. O tumbazan tako, dahil kaginaban ni Tuhan. O tumbazan tako, da, sebab na da kaginaban di sida, pinatak di sida itanak tantoy soon, na malampasi na tako. Sebab na napasi tako na bayan na niti, matumazan tako, apatot tako, na pupakita, na kutumazan tako niti, na abal tabasi niti, mentok, na tuhun ngabi na subay, miyampay na kapisan na tako, miyampay na fellowship na tako, piyamungan na tako, di Espiritu tabitwa. Jadi tabi na yung ngabi, dahil sambayang na bayan na niti, namisa tabitwa niti, kano insan pabago mikat dari Tuhan teka kano insan pabago ukabat ako ginama dato ko totopot da manay mada Tuhan amiya kan bawas ko ditino de so nagimana ato ko sang kwa kalate diti a mysterium diti nga kibada ko tumazan dato ko jadi sebab na ko tumazan diti kano timusa dato ko da malamay diti kalamansan misa tabitwa kantawan tabitwa ko so. Kano sabi dito ko sumambayang da katunudan da kutumazan. O tumazan zo da diriso kinaingan, itama tabakas, no da taban ng tanah, da sabi kanunu o kita amaw kita. Tumazan zo da isa Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy soon, nanak ni kinaingan. Nanak ditama na pagguhus sa gabi umol. Kinaingan mantad, kinaingan tanabaw, mantad tanabaw. Kinaingan tutupot, mantad kinaingan tutupot. Nanak akon katinodo, sampi miyon si miyampay ditama. Baza disido sa gabi ng todo. Montok na toko tuhun gabi, o montok pamasizan na toko, Seminandot sido mantan surga. Ambaza di Espiritu tabitua, nanadi Tuhun na di hahangay mayari, nanadi na Tuhun. Montok sebab na toko, dadi siba di Pontius Pilate, nanda sa sido na kapatazon nahambong, timnungag bago, ontok ni tanaw kumataho, it katunudan miyampay di buk do tabitua. Din sabat sido dari surga, pinay ikaw dari abananan ditama. Mikot may bagus sido, it kabantugan, na mamisala di sungimpas siyam nga patay. Pamalintan daw ay samay kapusan. Tumazan zo dari di Espiritu tabitua, Tuhan imanak daw kusizon. Imbuzu manta di tama di tanak, ibiampa di tama di tanak, dos sambaon ang bantugan may, inakabos maza di profeta nabi. Tumazan zoda dari iso eklesia tabitua, Katolik Apostolik, mga kunzo dari iso konsuan, Amanda zo dari ketuagan di ng patay, di keposisyon di pembangunan berikut. Amin.
Tadabay na, mamalamay toko di kaimazan, di kantahuban tabitwa di kapasusan na toko. Kanono, babantaw iti pagkinsyanan nga bito toko, yampay kansanan di kabinsyanan ay sugontob di kinaingan na toko. Sisimbahan pa na toko nga, kwentahang nada ikaginaban no. Kwentahang nada ikaginaban. Iditi taraw minggu da kwentahuban tabito ako za. Mumusot ako di mysterium da kinaingan, da masat ako puentimong da sumamba di tama i mamangon. Itanak i mamamasi, om di espiritu tabitwa i mambitwa. Sumubayang tako, monto di gracia, da mamohogo di titak ngavi ko'y mazan di kwentahuban tabitwa. Tahu persona, iso kinaingan, aiso kapupusan. Kanono sumubayang dari Tuhan. Kwentahang nada ikaginaban no. Gumininavo kazo da pumugunan ikinaingan. Do pinatak di disido i tanak tontoy son daw. Do minatay do salip. Moy da kano tako do kaposizon selajur. Sumubayang tako, da pabogizon na dara tako o ginavan diho. Om tumihambus do ohi do di tamas selajur do tako. Kanono sumubayang dari Tuhan. Kwentahang nada ikaginaban no. Sumubayang tako, montok diho, ikivara kasusan, da manoy mo ri tahap di Jesus da payungkab da di Espiritu. Om no mizon mazari batas daw. Sumubayang tako, da intangan na dari Tuhan Ezio, miyampay da kusyanan, om mazari Espiritu tabito araw. Papatak do Diyo, dititak tagazo do katumbazan. Kanono sumubayang dari Tuhan. Kwentahang nada ikaginaban no. Sumubayang tako, montok do kahingasan sa viavi i onda so kazo dititalo COVID kopadam sizam. Hohobino id doy ho ngavi id hamin pengusapan. O makinsya ni Tuhan do zotako. Paganakan do tako, om tinimungan ngavi do tako, do om hoigan da mantada talo ko higaganan niti. Kanono sumubayang dari Tuhan. Sumubayang tako, montok sa viavi ipapabal di batas kaginavan di Tuhan do id Eklesia do tako. Do ihinsaw ngavi nakasasad, do di tinimuan ngavi do tako. Mamiuva na da, om kapagavit do gugumampi ngavi kavavago. Do mintamong ni panon ni kinaingan, do id Eklesia. Kanono sumubayang dari Tuhan. Kanono makitampung ni tinada tako Sancti Maria, montok sa viavi ti pinokinsianan ngavi tako, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuno ka da grasya, miyampay diyaw ikinaingan, mapitwa ko itangad sa viavi tondo, mapitwa ituvad itinano Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakinsya na si Koeno, ang avira mamidoso, dababay no matotjam, patazon za amin. Oy ama, mantad na da kasampu zikoy da diyaw, masa di tanak nuam di Espiritu, damun zikoy, idi tinimungan, da kaginaban, inabangon no, id surga amid tanak. Damimang zikoy na di bagi, di pisan, di mijano. Punwa zikoy na, miyampay da hobi paginavo, da tu, da magi, di ti pisan, miyampay da hobi paginumu da tuhon.
Masa di Kristus Tuhan za. Azo ko Tuhan kiningan sa binangon. Tumaza na kubosyan, uno ko tayo mazikay di loti takan sa diyaw. Tubadita na ang kalajadahangan nga bidat na utuhon, dumadi maiti mentok dagay di loti na kubosizon. Aso no sa pinay ikinainan. Azo ko Tuhan kiningan sa binangon. Tumaza na kubosyan no, nakatay mazikay dihing anggur takan sa diyaw. Tupadi kebas anggur kalajadahangan nga bidat na utuhon, dumadi maiti di tinuman na kasunubanan sa. Aso no sa pinay ikinainan. Imang sembayang teminay ngavi, da ko bukan kemudian ngavi atau mendada di kiningan itama tabakas. Bitua ho no, mazada ko pekinsianan da dengan no, semambayang sikoy ay Tuhan kiningan za. Iti titak da ketempuanan zat kumada diaw o mazaditi da dizot sikoy no. Da kehubukan penggonop da diaw. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Tuhan miampai Deusu. Miampai seduman. Pain sabata ginabangabi Deusu. Kanu menak na kepenong ketodan ngabi dari Tuhan kenengan na toko. Tatapat na ketunu na matuhi diti kalajaza kepemasisan za. Tamay mo amid na panopo na menak diaw na kepenong ketodan ngabi Tuhan. Tama tabitua. Kenengan tabakas ko sa may sa kupuson. Tumiampay di tanak tontoy sa anak nu di espiritu tabitua. Isa kenengan ko. Isa Tuhan. Akon ko idi kepisan na sanghuntuhon nga id kantahuban da isa kavo pasanginan. Tununu inakentahang no de dagay da kubantugan no atumbasan sikoy da miaga kepisan di tanak no di espiritu tupidwa. Boy da idi kapagakunan da dikinangan huguan tetepot selajul sambahon ko nada idnunu ipentantu da isa Tuhan isa Tuhun kepisan diho id kabo pensenginan kepiagahan kepisan diho id kalajaan tuiti na po nga ozon na tasap ngavi huguan tasap ngavi cherubim penogi serafim Iaw insan tumod da humad tikit tadaw. Miaga damiampay isoho mga zoz diho. Omitwa ituhan kinengan. Ikapasan ngapi sila. Tapanong tanan ng panunong panugano.
Tatapat bitua kay Tuhan, ito po sa babi kabituhan, itinumpogi da di zona da bitua ititak ngabi sumambayang sikoy. Mazada po sanat di Espiritu nuda di tingapi mega bakabaw matu. Mo'y dadadi dahi tingapi namuntok nagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo dan iman patubusay sida, nasagakon sida siminuang nagkondasan daw. Minangano sida daloti, o minanak dak panong katawadan ngapi. Minangakib di, o minabatak di dan makikiiya ngabi daw mos-bos. Ano iti, sababi ko, ang pangakan na diti, tuwitin na itinan ko, ipatakan may muntok Diyesu. Ilahan may kadi untuk na pungoy makan min sa sudop, nano di siday saban, minsan po, dominanak dok budang katawadan ngavi. Binatak dis doi dan makikiiya ngavi daw mos-bos. Onwa iti, sabi ko, panginom naman taditi. Tuwiti na saban di za ako, iza di batas kababago may sa kupuson, ibatunguan may mantok Diyos o mantok tagumo. Mantok di kapahiyangan o daw sa ngavi, may na iti na di kandaman dago. Ikatapatan tahom lati na kutumbazan. Sikoy at kinapatason o Tuhan, ang puwentahang na pinarabagano, gisong lumikot kabago. Ito na po ginamasas kay malamay, di kan naman di kinapatason o kinatungagan daw. Takon sa diyaw Tuhan, ilo tinok posizon, isasaban nok pomosizan. Manakdak pa ng katawadan ngavi, do digitan sa kayo diyaw na kapadan, do dumbangan do, o manampuan na diyaw. O do ka sa kada sumambayang, na magi da ditinan amza di Kristus, o timong sa kinadadad isa, maza di Espiritu tabitua. Anda mo ay Tuhan, i-eklesia no, paintangkop id patotangkop da pamagunan. Avita na dyan sido, di kapanuan da tahod sa kaday, sa ngavian miyampay di Francis Ipop dagay, i John, i Bishop dagay, Saviavi di Fadangavi. Anda mo nogi iti pinangabi dagay, inang kaodop iti kahansanan di katungagan, Saviavi inapatay id kasyanan no, tay mo na iziho dadi ninapaw da vos no. Kasi nilagay sa Saviavi sumambayang zikoy, da miyampay di hahangay to bitwa merit tinadi kinoingan. Santi Joseph Sabadesido, miyampay di apostol tong bitwa, Saviavi isangti, inakapaponsikaw diyaw id paampus da umulan ngavi. Kanon sa kinada, di kabosyan da dumadi da sabi tamangkus ngavi, da kapasizan sa lajur, mangazaw o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, miampai di sido, amit di sido. Oy kinaingan tamata vakas, edi kapisan ni Espiritu tabitua. Sababi kabantuganam kapantangan nga diyaw no, montok sa hinait, ay so kapupuson. Dari penuh di mamase, naug mazarak pangyaan pain kinaingan, katamas ko na mabos. Masa di surga, omituan o anu, di kota Napolitano
sasalono opo hiyo sikon lohasa mapinagan biagadagan opo hiyo isontok mo muhasa umapanahagan Om kadasiko yobito doit koy masata napagabasa zikoy no mantatala Pagabasa zikoy Tuhan sumambayang zikoy Damantan patitikin talat Ketahuan na namanak na pibabasan ni tanaw nga fitakay. Namaza ni sa kanay na kosyanan no, panggabas si kanila may manamantad dosa, ang pandampasi mantad sa babikosan ginava, namasa sa kay paingandan ni kansanan bituhan, ang di kay katan ni mamamasi sa Jesus Christus. Tui komunitan sa pagkagan po, diyaw na bay na sa hinay. O Tuhan Jesus Kristus si minabos di apostle nga vino, pibabasan timponan ko diyazu, pibabasan ko takan ko diyazu. Kadentong, doy dos nga vidagay, nga da di katumbasan di eklesiano. O mo katawad na damanak do sino, na pibabasan ng pisan, ikatunudan may ang pahisap no, imamamasya mamalinta mentok sa hihinaid ay sokopuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may ampay dia sa tabay mo. O may ampay sa luban. Kanong magitatak ni tanda na pibabasan. Oy lumari kinainan, mumilu palidos sa mga pili pamagunan, pasya na ilagay. Oy lumari kinainan, mumilu palidos sa mga pili pamagunan, pasya na ilagay. Oy lumari kinainan, mumilu palidos sa mga pili pamagunan, on may sikoy o ibabasan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida, imangidu di daw sa ngavi di pamagunan. Obituale santap oho, na di makan binsa sedap di domba. Oy Tuhan, au sa mibanan ng patuloy ko daw susus itapo, nga boso ng poibos, ang mga may kinupo.
Kano sumambayang. I kepanayman diti sakramentum ay Tuhan kidainganza. Kepanak na dadagay do kahidasan na tinan ang makaduduvo. Damasas ko'y mangakon di kentahvan tabitwas lajul nu om kapisan au abagi. Maza di Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan biyampay Diyoso. Biyampay sa Tuhan. Ikiningan tabakas membalakan da Diyoso. Itama amitanak ami Espiritu tabitua. Amen. Ugad no, ang pabalo no, iabal tabas di Tuhan.